Oli sanga la e noi na Sauaina mo pupunga ina na o ele sa tolo. Ai le fa tasi na vai la so por apostolo e apolo la na ia foi mo limau. O iai se upu e pa mai le fofonga o le faola. E fa ali mai o ila. Fa pe o ila ia i me nei fa pe mai so na manatu fa pe se o tinga ina o no o tou. Ai fononka. Nga ia mal manatu foi le. Pe maka e se au ngā ora o ki ngā inga mo tau. E whalawhatu ma whaatalo whatu ia te oele paanga i le nei fo i taimi o le aso ma le nei fo i lao matango fiewa au mai e le atua. Ia o le tātou rua i le sona le nei o le nei tau sanga lua afe lua sfuma le ono mai o te whaatalo whatu ma te lia ma le whaaftai oe i le tātou whaasoa le nei. I le tātou urua i le sona le nei mai i le suafa manu malo Yesu Keriso o te whaapea tuai tā lofa lava. Ua mai e nei ma le sunga Chris sa mana ia i le soina lao tātou porkalame lava le nei o le sono wha moe ia awa lava ia lau whaafonga anga ia mase fo ia o le whaatuptupla ia leo lo tātou whaatuatua i le atua ea le tau longolongoina o lana upu e ala mai le tātou porkalame le nei tu whaasolo o le sono wha moe. Le ua tātou iei nei i le kuata mua o le si o tātou su e ai ia le sona ia e whaatatau i tusi o Filipi ma le tusi o Kolose ia ai le isopo atu la i le tātou whaasoa o le si o whaia se tātou te talo ia ona tātou matai lea. No mātou ta mai o le langi mātou te whaaftai le nei lao mātango fie. Whaaftai tele lava ta mā i au fionga. Whaaftai e le mawhai ona Tuulafoaina ma tu au noina i mātou ai e whaapeona e whetalai mai pea. A wā oro mātou wola i se o langa le atua e le whaingo fie pe a whai nao i mātou. A o mātou sauni foi i lau fionga tō matau i nai i mātou ma awa o i nai i mātou. Talo i le mafuta mau i ro nganga i se awala whaaptoa i le ngato i maua ma lau auna. Ia Kristo le whaasoa, ai whaapefo e whaafonga mai mo mai o so se tasi o lo maua le nei whaasalaunga. Whaaftai tele lo whaafonga mai ono o Yesu. Amene. Mene. Tu whaatalofa lo sunga Chris? Talofa. Ia. Happy New Year. Tausanga fōu mo ia. Tausanga fōu. Ia whaaftai le atua i le nei fo ia wanoa e whaasoa ai. O lea ua tātou tau nuu mai nei i le vaianga mua o le sona. O le sona neo se le son taua tele i la uwa vai atu. On ua whaautuina le sona le nei o le kuata le nei i se autu e taua tele i le mai mua atu iai. I le tu whaatasia leo le langi ma le lalo langi. E whaautu iai le sona le nei. Ia ai maise lava i le tātou whaatanoina leo ngā luenga Keriso. O lo o whapena na o ina i tātou i tusi e lua la a tātou whaatrano ina nei kuata. Le tusi o Filipi ma tusi o Kolose. Ai o lo o mai e Paulo ni vaenga tāua mo le maanga. I le tamu whaile o le atua e tu whaatasia. Ia pe mawhaina tu whaatasi le langi ma le lau langi. Ia o talina e tali o tali silina. E tali le kuata atoa le nei tātou whaasoa. A leola ase o tātou wa aila i le soifuanga o le apostolo Paulo. Ia wai peise i o ia lea tusia ia tusi nei. Tusi e lua e whamamafa i le tātou whaasoa o le kuata atoa le nei. Ia, o te lola avatu le whaaloalo i lausunga e te sauno mai i le tātou mau autu. Ia ma whaasolo atu i lawal tā whaasoa o te langolango toi fo inisio vaenga. Pata whaftai le tua lan te inga. Whaftai ia. Tu tasi i le amainga o langa whiau mo le e ka le sia ma le laulangi atua walta pengango i tātou. Mo le temi o tātou iei nei.
o tātou rola nei ma tātou no nofo le teimi o tātou moli mauina. Ai e moni lawa le fionga le atua. Malia. O mai a tātou le unga o me umalava. A o le alae o le o Tuulafoaina tātou le atua. Au a tili o na whai loa mai le atua ia i tātou e ala i lana fionga ma susuenga o lana fionga. Ia lanta i te inga ia tātou ina ia o tātou ola moni a pe o le upo la apostolo ia Paulo i Tesalonia. E le o tātou ni whanau o le Pauliuli. O tātou o whanau o le malamalama. E ao na tātou i loa teimi o tātou lo ola i nei. Le lai tāu ai le tātou au tūle. E le tuu whaatasinga lau le langi ma le lau langi le o tau tale le apostolo. E whaasinu tonu ana i le tala le leima le. Ma le fina ngalo le tua pe ona o mai fo il tatou nganuenga. Ne yo tatou o fainu o malama maso. O tatou i loala. E le o se nganuenga e tatou te mwhai on tatou whaia mase manatu whai ngofie. Pe mwhai on tatou whaia so tatou malosi. Pe mwhai on tatou whaia ni o tatou taofi e whaataua ngai. Po le ale tale lei o whapewhea o na avel tale lei ai na le pauale a wala me whai on tatou whaatonu ina lenga ruenga. Pe a whai tatou te maua le aunga ma le autu la le la tatou su e le vai asol nei. Mafu ai o na wha autu tatou Lesona le vai asol nei. Ua Sauaina. Ai le i Tuulafoaina. Ia ma mai role ma le tatou maule e a foi autu ai le Filipi le whaalo na whai upo wha. Le wha pe mai e le upo al apostolo e tatou. Ia o tau oli i le li. O te toi whai atu. Ia o tau oli. On ta ua tele lale ia le mau o tu le mai a tatou e wha manatu mai tatou vaenga ia lua o ngadwenga. Mua. A tātou tele i o atu i le ngaruenga. O te tau on tātou loa ma ua tātou i loa foi. E le whai ngō fie le wala au mai e le tua ia i tātou pe ona mai e le tātou tusi Lesona. E le o se ngaruenga whai ngō fie le polo i ngā le tua na ave lau so. I o tō atu e whai nu umalawa maso. O i nā le ia i le fina ngalo a to le tua le fa alia le au tua o tato le sona mol kuata tu fat sing o le langi ma le langi o tato o au mau le langi o motu e seina mai le ile afo ile lofa tu no le tua o no le angsala o tato o le iso tato fa mo o le abi o tono o le tua e tawai ona ngai atu le o langa ma le langi le lo tato ia nei le fa fanonga e fa va we tu sai ma le ami o tono le fina ngalo le tua fa mai o tongi o le sala o le oti so e le isi o tato o mau ma soifua ma ola le lo langi e yeso tato fa mo i talatu atu e au normal tato va ai ile a wala e fa e on tato to o atu ile ola e pe ona fina ngalo le tua e fa manuia me e tato awa o tatou o sai tia i tatou manono tia tatou wa lau tu le tatou Lesona le la tatou tu ia o nono tia sai tia tatou il malai o le sala mal fa fanonga le oti ele ai la so tatou fa mo ai tas mo le na fa o la tanga pe ana le ai Yesu ke viso o le vala au mai la le tua ia i tatou e vala au mai ia tatou o tatou i loa e fai asi pupua ngā tia o leo langa lea tātou te o lai. Mai e manino ai lai a tātou le winga o le afo o le polo inga po le whamalosi mai al apostol tātou ni e tātou oli ile ali. Amen. Awai e le mwhai on tātou mo oli o le ali. Pe a fai e tātou te le i loa le pupua ngā ma le whai ngita. O le vala au mai le li i a tātou. Ni e tātou la fua i le angasala. Ai tātou fo i le atua. Molo na mea tonu. O le si, le tau maua mai o le vanga fo i le o le whea ngai o tātou wai ina o vala au i le atua i a Paulo. Ia marawa apostolo uma. Ele ia masesi o nei tangata uma na uise o alwhai ngō fie. Mai le isi vai la au sili ona tāua i le soifua tangata. Nei lolo oli. Matautua i le atua. Wa foi le ale ese fie lo loto ma le oli te fai ese mea. E te le fie fai foi. Ai pe tai o le vai le. Wa le sile fu le nganga o le nganga pai o le atua le oli. E pe tai le fea ngai o le au so ma le tele o lui.
ia tala noa ulu ia le kama ilu o le tala noa tatou le lu ia afia le ola ma le oti ia ai le ise lu yo na lu ina fo ia le au apostolo fo ia Paulo pe le tala vo ila le tatou te mau le tusio o ngā luenga lam tau po se ma le ono ina ua fa pui pui ia au na le atua i fa pui pui ai ina wana no tia ai fa mai fa lo ngotu ia tangata fo ia leo po o lai pe se mai ia o le nganga le na le tau tuli mai le tatou fa so nei ona o le fia fa vai le tatou le sona amata nei po le ase mafua anga o le fa au o nga lu el tangata o Paulo i taimi fainga tama taimi poponga i le tama faila le ia so o le misiona le na fa tono e le atua i la apostolo i le matai o lusu ma le valu na avele le misiona le so ai fa pitor vala au Paulo ia i lona taimi fa ali i fo i le o le atua i le me e fai e Paulo le la tatu vala au malo apostolo nei ai le o se taimi tau o fie me se taimi fai ngo fie le taimi o lo lato tura i mai a mata le ngā ruenga o la tōn tau a saina le ngasū le tai au ngā ruenga e le fai ngo fie ai pe o le nganga lea o le nganga lea o le oli fai mea oli ina ia mawhai ona wha au pēr ngā ruenga lea tua mai e sere mā ngai o le maure wha e taula i eile te tātou wha sore nei ono le lala tā o nei se ia tāsu e su ele soi fuanga le nei tangata o Paulo ma le amataina o lona ngā ruenga ma le wha umaino lana ngā ruenga ai se mea whaingo fi ai o lea nganga lea amen lea lea whai bai pesi whatonunga ia awa al tusi o Filipi tonu a lea ave ei mantua al tusi o le kalesia le tau te whamamafa e Filipi ma kolose ai pe o le isi lea fim ta ua po le isi lea autu al tusi o Filipi o le oli amen ina iso i fo oli tangata e ma whai ngā ruenga lea tua amen o wako pise me fi sa wai o mena e na o na e le e tautala e tatou il tatou le sona le tau tele lava wa le fa vaila e o tatou oli o ke viso o le moli mau le au so ma Paulo tu fatas e alai ona ma fai e au so ma Paulo ona oli te mi o le latou ngā luenga mole tua ona sa latou va ai le oli ale tasi a Yesu oli le fa mai le apostolo no to tusi fo el apostolo le oli le e fa tau ya Yesu oli le na vai Yesu pe nei lumo Yesu tau lumo sa tau e le fa tau vai ya Yesu no pupuanga o fa vai la e oli sanga le oli ai le au so oli ai le apostolo ma oli ai le au paia le tau tala ai le fionga le tua mota to il termine oli sa ya ke riso oli e lo ai o le a lava le a fo le me mafai on e tu ina mai mo le fa o tanga o le tangata oli ai so no fa moi oli sanga silina ona taua mantua Paulo bala o apostolo e bala au Yesu e au tu le bala au Yesu le au so mal apostolo ya Paulo i lona mautinoa wala tu va ai i lona oli ma lona fia i to tonu ona pua ngā ma whaingata na sa vali ai i le atua il tinu tangata mo na whaati tino i nai le oli sanga la e noui na Sauaina ma pua ngā ina na oa e le sa tauro ai le i whaatasi na vai lau so po le apostolo e a Paulo lana ia fo i moli mau o iei se upu e pa mai le fofonga o le whaola e whaari mai ei ua ila whape ua ila ia i mea nei na whape mai so na manatu whape se wo ti ngā ina o na o tau ai whanonka ngā ia mal manatu fo lea pe maka i eise au ngā ora o ki ngā inga mo o tau ai na whaari mai e ke riso ia le maua le mafuatia ina la oli sanga o loo ia te ia ona ua ia ona i loa ona pua ngā uma ia e ui ai ma ona sai ai e tau ave uma tua inga o whaiwhainga tato mana tunatu
o le tal no i le tua soifua. O le na whai le langi ma le langi a wa fio mai u wha mauloloina o ia pei o le tangata. Na sauro le tātou no nofo whaatasi man tātou mafuta whaatasi. Ai tātou ti whai o tātou whai foi le pei o se tangata foi la e tutusa tātou. Ia ma atili e foi ona tātou so ona whai e whaola no wasau e whaola e le sau i niona mamalu po niona viinga. Po niona tūlanga foi le maua e lo ai o nate mawhai ona ia whai ni beti tele mo tātou foi le whaalitino. Ia matatu so na whaia i alfa aula pupua ngā ia mawhainga tā ia na ui a Iesu ai na ai ala au so na whaali e le tuolo na lofa ia i lātou mo ono sa ia ai o lātou lo lātou teimi e tupu ai ma ola ai e whaataua ngai i le au ngā o le ngaruenga e iu nei na lātou o e ono o lātou ai le lofa i le tua mo lātou lea mai fo e polo li roma vanu Dei lo le la se ita be ye tu lo le ulo yasu. Ile fata wa ina leo le manatu leo o Paulo o le tangata se itia ya ke wiso. Amen. Po le ele fa bai I fa Britania prisoner of Jesus Christ. Ya po pauta a Yesu. Ya ole wingo le fa talanga iluna atuanga. Mai ono o le mea. O au o Paulo o le o nono tia ono o ke wiso Yesu. Ono o tau onu ese. O le whaupunga lea Paulo e tātele I ana tustu singa umalava. O Paulo o le tangata o nono tia ia ke riso Yesu ono o le atua. O le finangalo lea o le atua mo ia. O le nono tia le tautala e Paulo I le o se nono tia I le tino. Fa le tino. E uina o lo o iai le wha maoninga o le nono tia I le tuu le whalpui o Paulo. Ai le I tau fia ai le. Ia le afo I le masaa atu o le afo I o le nganga o Paulo I teimi o na nono tangala ia. E whaate tau ia Yesu ke riso. O le nono tangala na ia Yesu ke riso le leina mawhaina masaa atu. O le tuu atu o lona loto ia Yesu. Mantua Paulo ai le I vala awa ele atua e whai mana apostolo whapitoi nues. Nana Sauaina le ngata na Sauaina ka au ia o le tasi o le nu o Iuteia. Na whaasa torina Yesu. Excuse me. So, o Paulo le tal no Paulo I le teimi o wharaseiro ai Paulo I le tapo inga wha Iuteia. E tuso I nana matana I loa e Paulo me ta o nono tia. Wa o tangata I ta o afo I o pe o tangata o Paulo e ta o whapeltani o salads. O I latou I matua finau malosi I o latou taltonunga. Na taltonu ato toa Paulo o ai foi o taltonunga wha Iuteia o matua moni mal wha maoni. No o a le finau o Paulo I lona Sauaina o le ekalesia. Ona o lona tu mau ho lea le malue. E whaatau ana I ona taltununga e whaatau I le tā ua tele o le taltununga wha Iuteia. Ai ina ua teia Yesu ia Paulo I lunga o le ala ma wala au Paulo e whai ma apostolo wha pitoa inu ese. Na o I fua ia Paulo le ata atoa o le alofa o le atua wa o le si le vaenga na vai e Paulo le alofa o le atua o le Sauaina o se tufano. Sa iei Paulo. Ai no ua toe wala au le tua Paulo. Ai tau le mafofau o Paulo. Fōlingo o se tufano le asona. Na whetongi ei maa ai tatalo se tufano ma whai mai ua vai atu se tufano o matala le langi mai lo atu ia le nofo ali o le tua o nofo ai le alo o le tua no le tuta matau ma talo se tufano ia e wha maangalo e lato me o lato whaia. Au lai tu Paulo e mata. No wawala au lai Yesu ia Paulo. I lo ua mafofau. Ai tasi nā mea na mua tau e le mafofau o Paulo. Pola ma wawala au mai e Yesu. Oa sira Paulo. Oi. Oa o Yesu o le o e tu i ai. Ia o no o I foro le o Paulo le tā ua o le rofo. Sau mai lo na mafofau.
ia le pua nga e tau le sa toro le na mali we su a o ia le tasi na ia il vaenga la a fa sino le vala aula le o vala wai polo malangona e polo a o le no tanga le tasi na ia tu ai te tunga fa iutaia e fa pe na fo ile no tanga le o no tia i o ia ke viso Yesu le tu watu a to lo na ola e au o nai e avel tala le fa tau fa ole pe ole nale tau tai mai ia le i manatu a no le sona le ni ile mafua anga fo ile o le tu mau le nei tanga to o Paulo ile ngaluenga o fofongia ile tele o ti nga ma fainga ta ai pese i ole mele le wai longa ile swa fa tanga ta ni pula apostolo ni Paulo o i ole tanga ta no tia ono ke viso o i ole tanga ta fa fale puipuina ono ke viso pa fa ita tu te man na tu ai ole anga va ale sa ya Paulo malona pe ona etau ma ua mai lo fa so langa va ale sa ya Paulo malona mai ale sa ya i le veo i tanga te farisaio masalo le sile tangata e ono tula i mai o se tasi ta ua tu tonu le li o fa farisaio ma le vea ma tangata ta ua tu tonu le li o fa iuteia ai peita ia ua tātou vai le o langa atoa la Paulo mai e lona wala wina se i o ina whaamutaina lona soifua ele i ai se mea tasio na mea na tupu ya Paulo na whaafiti ei Paulo ai na fia tau o i o le tangata e pēla le efeso e ono fai purusu e fia tangata tau i o le tangata ampasa o fidi ampasa mo le atua i fidi o lo no tia ai o ia ambassador in James o no winga e tau mai ai ia o le anganga le sa ia Paulo e le ma se mea e tase whainto e tau fia le tangata ua wala au e le atua e whaidi ngalo o le atua mai le ta ofi e toe ina ia whaalau tele whina ngalo le atua na wala au inai o ia o le anganga le fia mo moli mai mo tātou amen Chris le anga o tātou e ngase ngō fia fiu ngō fia toi mau el mele o le whawhiti ngō fia pe a o ina o mai pua ngā ma whainga tā amen awa pe ono o tā ua e leo ni whaawhita uli me ia tātou whea ngai ma tātou o le tele i o teimi le kalesia tele fwoi teimi tangata ia e whea ngai loa ma se sika mai mea sika mai mea po se kala wala wha koe seisi ia po wa makiwa le ainga o fai mai wakele me avelelo me wapenga ko inga menga luke mafo fawa o le viale ti o le olanga tautua o tangata Kerusiano sa moa ia po le fifia ia ai ma fai mala fai ia vai ngi me ko a le to inga mafo faule ma faula po skolo Paulo e ma kwale ma wase ke me Paulo i mea fakau va ma mengi amen e a fuai o ngā le whakauinga longa walawinga. Amen. E le atua. So tātou uma ua walawina e le atua mo lana ngā luenga mai o te tau di tonu fo. Le mafua anga leo tu wai o ngā luenga le atua. Mafua anga fo i leo le manui o ngā luenga le atua. Ona e matua whaingofia i mea ngingi i o ngā whalawe lave i lo tātou mafau matu i nātu a toa o i tātou i le atua manana ngā luenga. Aua kele mea fele e o tātou mafau wale loa konga po fele mea kong whaka aua. Paulo, ngā wala au loa e le atua. Kasi ali mea ngā fokase i Paulo i whatau nuu. Lona wala wina e le atua. Ia, ai le ai ala sisi mea koe whalawe lave. Amen. So le meta wana e pai na lupe o le ia fo e tautale e Paulo le luor cornito ta upo e fa le mai il tanto Lesona mai il fa upo fitu e tau le sfurma lua le tele o tatou te e tatou tele o tilo to ia masalo ai o le venga na o tatou telo tebi nan pe tatou te tau tala le e fa tau il tongi ola fa e sukeris ai ngata inal tatou le tatou manatu ai le lo loto le tatou o tonu ma tatou fisilingi ai o la le taua o le tongi ola na fai suki le mele lo e Paulo le tau fai Paulo tau mea tatou e lain fai na fai e na fai mai Paulo ia o to oli i le li
o le mea na ofo ngia le mawhau Paulo. O le mawhai se mana i talatu atu o lona maa losi whaal tangata lena mawhau Paulo o ia te ia ato ole ato toanga o le ami o tua. Po le ami o tonu. Ai te ua mau e Paulo i mulmuliane no ua teia Yesu, ma whaatanga Yesu me na ui mai eilan sa valinga i o na whaututuanga mon tantununga ai toi vala awa Yesu fa mai o oeo te mana o whai ma apostolo whapitoe e avel tala le whatau e te au inu ese e ofo el ma fo Paulo o mena le sa ilo Paulo i o le liunga e whawheo na liua se tangata e pe fo Peteru ne te mi na whaetue Yesu ia Peteru se ele i vivingi le moa o whaakolunga e whaafikia a koe o le whai unga o le awhio Yesu le langi e to whaetu Yesu ia Peteru te alofa e te te alofa e te ia nei loa i ngā e le apostolo i le alofa lo loto o Yesu ma le mana o le liunga o le olanga e whaatau i le alofa le o lato vai mo le mau ia. So le liunga la le tau talei polo i le whamai whai upo e fitu le luor ko nito mta upo e whawha upo e fitu le whaasoro i le alfa mai a ua ia te i mātou le nei oa i ipu o mea ina ia i le tua le matua tele o le mana ai le mai a te i mātou o le mea na le ilo e Paulo. O le liunga leo mo fai le atua i lona tangata atoa i molona nganga, molona loto. Matua fuli mai a Paulo i le tuta o ngavale, fuli le tuta matau e whao ngai le whatusa lai. Fuli mai le afo i le te ia Yesu Keriso ma le tala le lei ma le whao le tanga e maua i le whatu tua i lona maliu molona toi tu. Ai matua fuli e afo e whao ngalo na ola atoa, whaatau ngalo na malosi, o me umana ia te ia, e avel tala lea Yesu, ona i loa lea lofa lo loto lea tua, ia te ia lea len whamai Paulo. Ia, on mera le tau e ilu upu lea Paulo, lea whamai Paulo upupu ngā tia i mato uma, o ai le whaatua tuwa leina o whamai mea, i ma le lisi pe o na ei lisi e whamatala mai Paulo, telo upupu ngā. E whamai upu e afo e se fulu. O loo tau ave i le tino e lea unoa le fasiotia o le ali o Yesu ina ia whaalia fo i le soifua o Yesu i o mātou tino. Upo Paulo le whaiatu. O loo wa aile lofa o le atua mo loo mo le mawina o le maliu o Yesu ma toi tu pe o nwalu ia e uno umaso e tonu. E tau mai e ta o le atua a le na sau e whail whaol tanga. O le atua na le whaali mai e ta e whatau wa al tino. E whaatau waa pupua ngā mawhaingatā na e te ui ai, ma o atu i toftofonga o loo o langa. Le mea e mawai. O le mana o le atua mai e le atua e te mawhai ai, ona e te tali ina. Ma e savali ai, ma e ui ai i pupua ngā lai, ona e te iloa. O le unga o loo on sai mo loo whaatu tua mwhaara e whaali ai le mana o le atua. I langa luenga wana whai e ate oe, le ngata i ate oe. A ore ngā luenga o le awhai e le tua moisi. A wā o lo on sa i o whaingatā mpupua ngā e ai e tangata i lo o langa liua. E le mawhai on wha maonia le mana o le tua na toi tū mai e na e woti. E liua i lo o langa pe awhai e teia o e sieta mai mea ma. E se le mea te lao ngai mal mea olai. Ma pupuna mai e i whafo i ate o ele a mio wha altino ai le se a mio wha le nganga e aliani mai. Al mena le tau tala i Paulo so i loe Paulo o le au mainga ele atua o le whaola tanga i ate na au mai i lana fionga alofa o wal awai o ia mai e talia o li iua ato ai o le si vanga leo tau mawa whawai i Kristo le o tūlaka vai tusiro Filipi o le si le tusi e se le oa ta mau a inga i whiringalo i o Paulo vai te o atua i ai e ele vai ngan tu so Filipe tau pe tolu te mana tua sa fa ila la fa pe wa poe i ele tu wa mau i ele tu ole upunga e kusa mala upu voile ka pe pu ele ole wa pu e sai ro e pe se ifa pe ngale va ai i le tu langa le nono tia Paulo o yo tanga wa nono tia mo ke viso pe nga pu e ama kwa sai e nga ele ise si me ko pulei lo ngolo mo ma fo ai lo fe me ne o e wo fa e vivile le tu e nga lu e mo ia ma lo na olanga a to ia tangia mai ke viso lo na olanga ele ise si me to ma fo fa wai Paulo
e fai lona olanga. Ua na o le au nei le atua, ma lona finangalo. Whapena le poe vai ingo kako. Amen. O le poe vai ingo kako i ngā luenga lea koe. Whapenga, e le kakaunga koe isi kei me koe pule tangata i lona lava so i fua ma lona olanga. Ai te tauntu i nā atua i le atua. Le la me i tale songa i le vanga lea, o lea lava tate wa ai i pua ngā lea Apostolo Paulo. Le so ngā fua. O lo o tatu wa vai atu Paulo lai, o lea ua i whiriwhiri. So, ele ase se ngā malvanga lea. A kuise penta wha so ai le i whaile Lesona. I le roma le nom tau poe, walu mafua anga. Le mafua anga e leo nga lue. Wha pe Paulo mal mafua anga e wha awhare pui ia ai le muta ngā luenga. O le si mea ta ua o te fia ta ua ta wha soal nei, mo le siri fia fo ono le tatu Lesona wha awai lea e malmala mato isi Lesona munu mai. O le wha pe ta nia fo leo le ironic. O le tuso o le ta ua o i o le tangata ua wha awhare pui na mo ke riso po o sai tia mo ke riso. A olo na olanga fo i wala whare pui, na whare pui, na tusi mai whare pui. I e kalesia i a Kolose ma kalesia Filipi. O lai to tonu o whare pui, o lai tusi mai ai i e kalesia i a. So, e pei o se, i le waa ai a ngai ai. E fesotai manei me uma. I le whatu langa ina e le atua soi fuanga o Paulo. Wa le ia ia te inga le atua nei me e le wha peo na autu e tatu wha asoa nei. E pōpuanga te whaatinga ina ai le tūrafo. Le tūrafo ina pe la fo ina. Kusa o lea e pōpuanga whea ngai mamawhakianga, whea ngai mangi mea uma. Au le plana le atua. E le whapelo se plana le atua. O si keimi kako langa o ngor kele o kako ke kako basangi kele le soifuanga i le tino. Kako mangaku a kako. O le atua ia e kakauanga manguia ma o ke ia me umma. Ai utato ai le plana le atua ia mo Paulo. E le isi keimi ele ka whao Paulo. Ele ska hore alo e piki ngiki solo ele i alo e ka. Ele o alo e ka whao mai mauro keimi ngu uianga. Ngala ngā o Paulo i ku ngu uianga alue. Ngā alue whairi ngā alue ngā lea kua maka la i whi ngā no lea tua. Amen. Ai le aise keimi ngā la koi Paulo a mea e while mu. Ia lea lawa i, o lea pu e Paulo loka le whalpui. Lea kusi mai le whalpui. Whalpui. It was all part of God's plan. All part of God's plan. Asi ka kuwawa. O lea se mea ka ua ka kia awa o mai ai. I le au aunga a lea tua. E ui ai le sai kia. E ui le whea ngai ma mawhikianga. E ui le whea ngai ma pua ngā o le soifuanga. O lea se mea sa whai ma mangurau ki. Sa ka hauwhi mau e pēr. I le aposkolo. Le oli. Ma whakingon ngā luenga leri. Ia, inoa e ta wala le romana e a fo e vanu. Nai a matai le tusi a Paulo e whaatau e lana whaupunga le whamai. O le nei, le au soe. O ea te i tātou e tau i atu. Ai whamai Paulo, ai le o le tino. Tātou te a mio ai i la le tino. Ai whamai a wā a whai tātou te a mio i la le tino e oti ai o tō. Ai a whai e whasi o tia o tō a mionga a le tino e le anganga. Tau te o lai. O mere nei loa e Paulo na nau te le Paulo e watu whai ngoe Paulo o le me lilo. O le me lilo o le atua. Na nā tia au whaalia mai nei a te i tātou. O le liunga o le oranga. O le ngaluenga mamana le anganga pa i e whaia i tātou. Pea o na tātou talia le wala au le tua wa. Mena mwhaina whamai Paulo e i tātou. O ai se na te whaate e seina i tātou mai le lofo ke riso. Whamai ro leo o le Fesilia a Paulo. Po le atu tu vale, po le sawa, po le onge, po le lavlava, po le pangatia, po le pelu. Ele mfai se tasi, ele se me tasi mfai no na vese i tātou mai le lofo. O le lofa la na o le tua. Le tau tala i Paulo. E li u ai o tātou o langa. O le liunga la o tātou o langa la ia e whai e mana o le anganga pa ia o le tua. E matua ave ese ato ai o tātou mawhau i mea sa tātou masani tātou mana o e pe o Paulo. O Paulo o lona wha moe na tusa marau so o lato wha moe. I si tia le tua lo lato malo iu. Te ia mawhai ma malo lau i loa. Ia
ia faali la le ia le faapito le sitia le tuo lo lato malo fato ilalo ia Roma so le mafofau o Paulo lena ia pe o lau apostolo tau on faali le mana o le tua fa umtia o lato fili le malo Roma le malo faltino ai fatu le malo le tua ala ia la toni fa vai le malo so le mena sa autu ai pete yani no mulbuliane la to vai le lofo Yesu mal fa linga Yesu fa tawile ile meta u ya Yesu na la to lole ai le la o malo le mana o le tua tanto te o ta la o le malo pule ai o tanto loto le mana o le nganga pa o le tua o ina le ta tia mata oto ai umale le fa moenga o le kerisiano molona fa o le tanga ia mal fufuanga le tua le tino Paulo na le tu watu Paulo ma le mafai se me tasi ona fa vai Paulo fiu ia fainga ta tau tosina ese le maho fa Paulo mai le focus po le tu inato lo na maho fa le meta o le vai to Paulo le iungo le olanga o tangata na matua tu ato Paulo le na le ta o tele a Paulo le ngata ilana ngaluenga o na va no fo male na lato ngadu lue fa tasi ma to el tala inga ina ia o lato mo le ano male autu o le mafo anga o le vala au le tua ina ia o lato tofo ina ia lato tofo fa tasi ma ke riso yo na puo nga o fa upunga la ina ia tato tofo fa tasi ma ke riso yo na puo nga mena le na fa fa va ya tato me uma ai tato matuatu watu tato wole nga luenga pe to tongi o pe le to tongi o pe ke le pe la gigi pe alweilo waso a ko fai pe a ele to ta wo ya o ni mea ai wa fa mo ina a wo ya te matole nei o I pu mea ina ia ile tua le matua tele o le mana ai le mai ya te matou ua puapuanga tia I mātou I mea uma, ai le fa atua tu waleina, ua whememe ai le matua whememe ai, ua Sauaina ai le Tuulafoaina, ua lafo tuina I lalo ai le whanu. O lo tau ave le tino le au noa le fasio tio le li o Yesu, ina ia whaalia fo I le soifua o Yesu I o mātou tino. A wao I mātou nei, o ola ua tu inatu pea lava I le oti ono o Yesu, ina ia whaadia fo I le soifua Yesu I o mātou tino au mawale. O le nei, ua ngā lue le oti tu tonu ia te mātou, a o le ola I tu tonu ia te utou. Tātou te mauti noa, tātou te whea ngai ma mawhatianga, ai le tu au no ina I tātou e le atua. Mai o le fia momoli atu I tātou au whaafonga, o tātou Lesona. O winga le nao le tala le leima ngā luenga le atua. I le tau mawhai o le atua tu whaatasi le langi ma le lalolangi. O mea I whea ngai ma tātou ia wa wala wina pe le tau jesi upu o le ekalesia. Amen. O mea le whea ngai ma tangata o le ekalesia. E whea ngai ma whaafita auli. E whea ngai ma le mativa. E whea ngai ma le tinga aina. O isi taimi e whea ngai ma tua I fuaina. Tau tua le longa tua inga ngoa tau e solo tangata le longa se ngoa le poi o lo a inga o wo tangata tu te masani a langa le wo ye swinga I lo langa ai le ma fa on Tuulafoaina tato le tua lui I name o ai le mele tasi a tato mautino le Tuulafoaina I tato le tua na nau Paulo I le aveina o tala le tulanga ua manao Paulo e alu I le laulangi atoa. Ia ai le tātou te maua I le afo I le ngā ruenga lom tāpu suma leono. Ia le moli mau. Le moli mau afo I o le amai I whamai ua mawai o na lato I ane le I wheukia ma le nu o kaltia. A ua vāo ia e le anganga pa ia. Aua la tau te tautala I le upu I Asia. Taua ia o whaupunga le o vāo ia le nganga pa ia. O le afio Yesu le langi. O lana polo inga muli muli o tau whate tali Jerusalema se o tau mawal mena folfoloina.
wa nui fo lunga ya te o le ngang pa ia no mo le o to le mana fai fo o to mo mau ya tau o inara le so o Paulo no o mal au Yesu Paulo e ave le tala le leile inu ese tala le leile o fa nga Yesu le au so o yu tai uma e amata ona ave i no o yu tai ele i o tapu ninga o le rofa tu no le tua le na tapu ni aile le rofa tu no le tua ya yu tai le fo le ti ai tolufa ya mo o me elfa o tianga o yu tai le ti ai fitful o le te inga a le tua ya Paulo na i loa e Paulo le me tauna le nei wai na no i Filipi a wai le i va pe na oto o i Filipi e se me no fa mo o ia ai o no mai e le nga pa ya Paulo le fa linga no sta iero Paulo man ai o mai fo wa fo o tau no i Filipi a le mo maula le mai ia tato fa tawanga il tawo Filipi e tawo tele mole ngadwenga le kalesia mal ngadwenga totino la valtenga te la mol mau mole ni a wa o Filipi o taula ia le fo il fe malanga inga fo o vaitemina o lo ia fa la popotonga o tangata kerisiano i mail te tunga fa yuta ia o na lato va ai mo mau fo il teme o Yesu Keriso mau inana matailinga luenga wale sile vanga tawo nga luenga Paulo e a matailinga luenga Paulo il me ia malu tapua i o tangata yutai synagogues o ina la na ta penga ele tua e uia tua il fe wa la to ia o la na moli mau ato to ile moli mau so fua faltangata o le tua ya Yesu Keriso o la to fo e faingo fio na la to mar ma pe fa matala la e Paulo le lo fa le tu no le tu le o mai ele ngata mo yutai ai mo nu ese o lu staila ile ngang pa ia le na ma fu ai o na maua ia ele amatanga o ngaluenga i Filipia le ngata na o Filipina na ia matanga taua o lo ele te mau ai ngan saunia le tu so taua tele le ngaluenga le tu le na fa ia ta penga le fa tau nu ino lan polo inga yo to fa nu malama maso wai le ite I mafai le ngaluenga la ia na nala na mafai ona o le lingi mai le tu le ngang pa ia ite inga ile kalesia le na len tu lai mai ia le amatanga o Filipi le ta tu fa tau I ngaluenga se fulu ono na fa upo e ono tau la lo po le se fulu fa su lima nai ele talanga tona so tau tele va nga ia mol tanto ilo te inga le tu bona ne tele lo fa so le o le wal melena le on tu pun ngaluenga lo sta io tai ma la wa apostolo le ngaluenga le ngpa ia ai le ngata ile e ta tu mai ta wina fo ele ngata e ngalu due fa ta sile ngpa ia ma tai wai e tai mi fo le tua fa alitino mai le fina ngalu le ngpa ia bel melena impresa il ma fo fa Paulo ila na miti ina ua vai le miti le fai mai au to te le e fai tau mai au to te o ela unga upu I Asia ai au to Asia I Makedonia e fai mai tanga tala e wala au mai mana mi le so soani e tai me fa penale so tai me le ngang pa ia ile tai me tas e fa nga fo I le ngang pa ia o tato mafu fau si tu loa e fa nga le mafu fau e fua te tau ai le fai ngona nga pela o le tato le sono te rola la tato le pa uma ya so yo no o tal te mi fa uma ta fa so o le va I fo ile fa nga ina o le mafu fauna va tu ele tua sa o le upa Britania le strategize Paulo na approach o ile pe ne sa no e na fili Paulo le nu actually o le nga pa ia le fa mai oi Makedonia I mero e Filipi Ango Filipi o le ai tele lea o le nā vaenga atoa te le o lona sao fo ilea. I le whāturanga ina o le tamau a inga ma maketi me ufa pena I le influence I vai a aine o Maro Roma. Fo ile e vave le alo le kala le lei. Tau e fo mele awal tele. So o le whaasingo le atua no fuanga e alu iai. Alwa tu loa Paulo, whaangara non ma fo o ala men whaangara il ma fo ala tu nga luenga lenga pa. Iwa lenga pa ia lenga lue pe il ma fo Paulo. Amen. Ya mua ia e alu I sunako. A wa o falsa. Kusa o le approachinga e alu le siutai e le siutai. Wa le loe Paulo se si na tutu ia.
Liukai. Ia amaka ku ngal fa ngal. Lua ia sa fa ngai Paulo ia le awala le ole le o tangata no fo ainga. Ia vai le ngala ku Paulo le nga sau matama le pafara. O lono winga sa o e Paulo ia tangata ile ngata ile le upu maltala le. Fati no ngal ale tu. Amen. Ia ma vai nga umana le ta diva vai. So le ina so na fa nga so na alu vo le alu a elo ka fa. Nga uska ile nga le tu. Ma fa ngalo no ma fa ile fa alinga le tu e va tu ile poto ma le ta mai le fa tu nga ina ma tu to ina lo tu i. E si meti fa so ile fa u ta le fa so. Ole amatanga fo ila o kolose na amata fo i tangata no mawai. Na liua mai ono tala inga Paulo sa fai Efeso ma mai sino foanga fo i tu sai mal te inga le tu fo i moia ia ma o inale fo i fa ngai fo i le nga pa ia i ala i na liua mai ma so le ta o ta to so ma ta to fo i ne o so o Yesu ia le tau aveino tala le ala le veo tatou wa le na o Paulo le ta o i le Lesona le o le kalesia sa le ta un fai ngor e kalesia o au paia o le au paia lan ta o tatou le au paia no ta o amiotonuina tatou le amiotono ke viso ma ta o paia nai tatou pe on famile upo Yesu e fa paina o to pe on paia o to tamalo le langi fai o to malama e ai ele la langi malato ilo e moni ama sa o lo so i fuole tua ia vai nga ta ona mo tatu Lesona e ta on tatu tilo ia tatu su ele to enga o tatu Lesona mo nei foi kwat e fa vai atu i le fo i le tatu ilo o le vala awa le tua o le vala awa le tua mo tatu pa on tatu tadia e ave ai tatou manisi ua matua tu ato i na tu ato i tatou pe o tangata ua fai mapanga tā po o le upu faa aloalo le faa o ngai tatou Lesona o tangata ua nono tia ia ke riso Yesu a wale faa tau nuina o le fina ngalo le tua le laulangi ma le tala le leile o tatou au mawai nei palo o le la faa iuta fasoa ai i tatou wa ai atu ngalo a Paulo ma le tau faa foino e kalesia i e Filipi ma kalesia Kolose. E la tau sa faa ngafo e Paulo peona e sauno. Tangata o le kalesia, lea sa o iei le awa o Paulo. Pe o le stamale o Epafara, ia mai se fo i o le fo i ta ua i tangata le o Filemoni. Le tusi le o Filemoni. Ia ona o le ile o se mole sa sola mai a Filemon ta tu te va ila ile fa nga ina ile atua o le soifua ma le o langa le tangata e tu ina tu a to ala mo nga le atua ana le se manatu ia te fasili nei ana se noa le tu a to le o langa o Paulo ma le sai tia le o sai tia nei o ia i lalo o le pureanga a ke viso se manuele ai elenia tala ma o e o tatou faitau e le time se manuele o masopole tala le inu ese o la apostolo ni na momonia le tala le inu ese ai de na o fai u le ta fa so ile mana tunga le nei ile tele o me fita ia i matangata ile o langa le nei ile vala wina o tatou ele tu fa pe e awani o tatou fafiti e iei ni tala mana nei ai tu ato na i se tangata na whaolaina. Amen. Se tangata na whaolaina ono o lou le fafitia ngā luenga na tofi o e le atua. Ia te leo teimi wale ni tala mana nei a atonu nei ni awa noa na watu inisi. Leo te le i whaongaina le wangoa. Sa sidia la tau le ola fifile mu ma le wha mawhanwhana. Ai ngā luenga le atua e whapena. Popo ngā tia tātou. Whiangai tātou ma whawhai tāuli ma whitianga. Ai e tātou loa ele mwhai Tuulafoaina i tātou ele atua. Ai le teimetas o le impact. O le awhianga o le ngā luenga le te whaia ma le whaatau langofo, ma lo loto atoa, ma lo lofa i le atua, ma lau tani atu i le atua.
e elo na fianga so i fuanga maulanga o istangata. Amen. Peilau na i tangata i tātou tanoi. Wa o ni me umata no tātou ia Paulo. Ia e mai mau kai mi panga pe le se kale se ku pe le se liwa. Amen. Ai wa tātou wa ai nei le te leo le impact na fai Paulo i so se no fuanga na fasino i le tu e alu i ai. Tātou te ilo ai la. Ele o se mea fo i lea fa lea ngā ina le tau tinga. Amen. Ele o se mea wa na tau ne ai le alu ngā lue mga lue ngā le tua le ai. E iai fua. Amen. O le ngā lue ngā le tua. Pea o ina tu ina tua ato tātou wala o le tua. Ia, ma le tātou tali atu le alofa o le tua pe on tali fo le apostolo. Paulo ia, o se vahenga na e fia whaasoa wha mai ai ia e me se fo i le whaafongafonga mai mo. Mai pe se me fia sau noa ia e li fwele tātou talo. Ia o le whai ungala e o le tāle sono mana i tele. Le lai whai ele wha upunga le e sau i na whai e se tasi o kerisiano i ono po sauanga. Mai o le atili ono tau Sauaina o i mātou, ma whasi o tia i mātou. O le atili fo i nā ona lau ola ma tupu ai. O i mātou i numera. Ono lea, ono toto Jesu Kirisa. O lea lofa o lea tua. O lea o langa liua. O lea o langa liua o Paulo, o lea o langa liua o lau so. O i nāna lei ona tupu tala lei ma liua ma e isi tangata na atili e ona so le laulangi ma whamai le moli maulu tuspai, ona so le laulangi le tala lei. Ona liua o tātou o langa. Ai le mwhaina i loa o liua tātou, pēr whai tātou te le ona sa ia pōpua ngā tia. Whai ngatā, luinga. O mea uma i tātou te whea ngai ma i tātou, o ngā lue le tua i le mana o lo nā nganga, e liua o tātou o langa. Amen. Liua lao tātou o langa. I le ngā lue ngā mana le ngang pai, e loa. Ona o tātou on sa ia pa tātou ngā lua i tono ngā lue ngā le tua. Po a whawhitauli, o a whaingatā, o a luinga. E tātou te le whaavai pe tātou te whaamisa pe tātou te whaisa. Aia, ai tātou te whaali fua le ngā. Amen. Tātou whaali le on sai. Tātou whaali le tā ua o le li ua o le si tangata. Mai le fua o le ngā luenga. O wala au tātou e le tua. E nono tia i tātou. Amen. Ia. Ola o whai tātou talo, whawhai tele lewa whaasoa, Chris. Tai le tua. O mātou tau māre langi. Ia. Ua hatu ina atu i o ruma le nei whaasoa. Ai maise le ale ie. Ia a whai o iese anganga ua. Pa ia tu iei le whiau o le nei tai au. Amen. Ia. Anga le leile atua. A vea ia le Lesona o mātou whaalongo ai. To e wheliwa i nai lo mātou wola. A o mātou anga ia tu le nei te usanga fau o mātou au lia. Ia, mātou te whitai ia i lawa ma whawhita auli. Pōpua ngā tia i mātou rau ngā luenga. Ia, o mātou i loa. E le Tuulafoaina lawa i mātou e lawa fia. Ono umone e whora mai. E te ia i mātou se i o lawa i ngā taanga. Amen. Mātou i ia lau fia whawhitai lo mawhita mai. Hamanu ia le tua i leo whawhonga ma e o mai mo mai. Ono Yesu. Amen.